Ubait yang api pencobi ya donon jong abalay pipen smith unong kendong shisha ken bangalong ubasidur sisur halay jinglong ngalong kumili paklem mumaji sya eka jingin kan poi ladangan duya pi jingye jonga hapi kalakon dang shapi nga herlot ki jingmo jingya jing jenjar ya ki bangan thom namar de tang hapi ko ianya dem kamon kahi maklem hapi ka shong ken rong kama hade jonga ie tolong jing pen tham ye jong ka jingem yang akimun bakin wan kreng hendra kim temba ya ka donun dei ma fi it I balong si yang api pencobi ya donun jong abalay pipen smith unong kendong shisha ken bangalong ubasidur sisur halay jinglong kumuklo ya kasngi ngam kwa si tempo jing ye ka balas kemom kwa bakal klo namar bangan her biasa si sen ko ye ki tham nyang ki jong akim la kot bor dur khmat ba pu sam ki ya don no blakang kape jing nim badum senya pi wan ra jing shai ba ye kular bangi la khle ya ki wat leno e ken ma ko khet jong a pi pi long ka ma dei kan lento ayu yang ladang ayo kaspa perthei ladangan dua jing yen napi jing yen jonga kamlong bai yang api pencobi ya donun jonga balay pipen smith unong kendong shisha ken bangalong ubasidur sisur halay jinglong wala kaung sa kawan siya di nga nom kenran kijutang bangila klay what you penleno so baba iet yang ato isen namar ngalong nong kendong basisur